Lirio ititanap! Pinapalabas, inawis ni Sotero ni Alex amapan makimisa, et kalpasan tipan nakimisa da. Napanda iti sementeryo anakay tanaman day di grasa nga ina ni Alex. Kabayatan na, iti panagawid ni Ursula iti kalapawda anaggapo iti ayan ni Nana Junisa. Saan na anadanon ni Libnos? Sinapol na iti aglawlaw ti kalapawda, ngem di na nakita. Itagagayem, at tuyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Lirio! Ititanap! Awan mo't dito yung likodan ti kalapaw. Hinapnapanan nga tan ni Libnaus. Diyos ka, ayan na nga tan. No, pinanawak pa ilang amin ni tayagsapa. Ay, sa pulag, amangan man yan tinaramid na. Ay. Libnaus! Sa dino tayan mo! Amangan di maut no si Malog. Kita ak itidalan asumalog. Libnaus! Mabitlaang! Urayan nag! Mabitlaang! Ay naapaw. Ay sa dino nga tatipapanan na. Tagturong matang iti pagurayan tilugan. Ay. Libnaus! Urayan nak! Sa dino ti papanam, Libnaus. Apay asim malug ka dito pagurayan tilugan. Mapaanak iti dipintin, ante. Dipintain? Kayat ko ti sumarong ka ijay. Ijay ti ayan ti balay mi. Ay saan? Saan ang mabalain, Libnaus? Among mata delikado ti biyag mo. Kayat ko asarong karan ti balay mi. Siya kung ti mapan ijay dipintain. Saan asika? Ala, agsublitan ijay kalapaw. Kasyakton ti mapan ijay dipintain. Oh, adto'y ti danom, Libnaus. Uminom ka pa'y. Agyaman nak, ante. Libnaus. Saan kumamot anatangken ti ulom, ah? Saan arumbang agbiyahe kang agmaymaysa? Kan, saan arumbang makita da kadagiti pasurot ni Alex? Kaputa, sigurado nga uluyan da kan. Mawatan kamagkit di ang pang nga asim. Tagtong pal ka kuma iti bagak. Tapag saya atam. Ante. Iswasaan ka kuman a pumampanaw dito'y kalapaw. Bayam, asyaklat ng timapan ijay dipintain. Sa pulak ti banayaw. Katnoan nyaman ti masagap ko adamag. Ikarik nga ibagakkan ka. Senyorito Alex, kayat mo timangan iti naloma papaya? Ne, nagdadakkel mo't dagita papaya nga inalam dita basket, chayong? Well, senyorito, in may inyag nila kay Domeng. Nasamit ka nung amin. Isua kayat namot amaramanam. Ay kahit agyaman na ka. Awin gayam, saan la papaya ti adda dita kusina? Adda pa'y naloma mangga. Saba, kanda doma pa'y. Inyag amin dagiti trabahador, senyorito. Ne, nagsingpad damaten. Takanayan dak nga maikan iti prutas. Wan, senyorito. Ipatpatagda ka dagiti trabahador. Isua ka na yun da amangyag iti prutas sa kanam. Tati kayat da, kanayon ka kano ana sa lunat. Agyaman ak no kasta. Sige nga ut, senyorito. Mabitlaang tamahukisak iti kaninyaw. Ay no. Ay, nabannog ka. Nagnag na. Ay una yan. Ay, awan mo't gayan ti. Babalay dito dipintain. Ay, kasla nagbayag mat. Nga awan babalay dito eh.
Karuutan mutan ti aglawlaw. Ay, itay pa lang nga magmagnak ditoy. Awan makita ka tao. Apay nga'y, nagpanawan matan daytoy alugar. Ay. Libnaws! Ada akon. Ay nabanugak. Auntie, Napanak ijay di pintain. Angam, karuruutan matan ijay. Ay, awan na pulusan ti babalay. Uray tay balay ti gayem ko ijay. Awan matan. Talaga ang nagpanawan ang day dya alugar. anya, apay, Diyak amo ha. Awan ti mabalin ko apagdamagan ijay. Taawan apulos ti tao anakita. anya. Mapana kaya katalakap ko. Inak tumulong iti trabaho ijay. Arigatanan ni Senyora Lorna ang pangimaton iti kataltalunan. Sige tatang, adda kada kayo. Sana bale, takabalak mo ti bagik. Wen anak. At ni Chayong mangyawat iti kasapulang. Saanen? Kabalak ti anyaman nga ramidag. Makapanak mo ti kusina no mabisinak. Sigurado ka? Wen tatang. O sige, mapan kayo latay di kataltalunan. Ket tumulong kayo. O sige nga ron, Parok. Panawan kan dito'y seled mo. Da kayo atalo agwardya. Kaya't ko tumulong kayo matidya kataltalunan. Gapot awanan tinaskan na bantayan nyo dito yung farmhouse. Senyorito. Awan mater aramidan nyo dito saan ka di? Iso apangasyo. Ingkay tumulong idya kataltalunan. Ibagayo ka da lola, asak tinang ibaon ka na kayo. O, senyorito. Agyaman at. Mangantan, Libnos. Inyo nagkonti ka nang tadi di pagturturugan ta. Tamo, kadi mo kaya tirumwar. Sige, mangan kayo lagta, auntie. Anya, saan ka man ang amangan? Mangan kayo lagta. Bayan daklagta. Apay ngay. Ay pangaasim atamangan ka. Apay, di ka mabisain. Katduan apan nangan adi ka nangan. Ala, mangan takit din. Kalpasan na, maturog kan tumutan. Sa anak amahan. Mangan kayo lagtan. Diyak kaya't timangan. Bayan dakon. Amatay. Anya, ay saan ang mabalain? Hindi ka kumaagsaw iti kasta, Libnos. Tagipat gam ti biyag mo. Di mo dadaulan. Saan mo asayangon ti biyag mo? Kasi itinakunakon ka. Masapol nga agbyag ka. Tadi mo lang mo. Addam tugon daway. Amasingir mo dagiti nakabasol kan ka. Ngam si kamot lang tinagko na. Anarigat akalabanan ti Liberio, auntie. Juan, pudno day ta. Narigat ida akalabanan. Gaputa talaga nga awan ti asino man ang makaabak kadakwada. Saan namat maturog ti Diyos? Awan ti imposible kan kuana. No iso ti agtignay. Saan ko maamapukaw ti panagtalek mo iti Diyos? Iti likodan ti napalabas mo, Libnos. Kanayon kit di nga agkararag ka kan kuana. Ikamang mo tiliday amarikrik nam ita. Wen, kasta ti aramidam. Ammo ti Diyos no anya tinapalabas mo.
Iso kumamang kakunkwana. Tapno tulungan na ka amang lipat iti napalabas. Kat baliwam ti mangruge. Ikararag mo kitday. At iliday amapaspasaram ita. Sukatan na kuma iti ragsak. Ay na! Ay! Makabanaw! Di umay dito'y ayan niyaw! Nagnataw! Ay! Agyaman kami tanakaumay kayo. Nana Junisha. Ay! Inyag ko dayto'y talo asapad asaba. Nasamait dayto'y asaba. Jakmat lamakan amin. Isuhan nalagip kayaw. Ken pambarak di mang sarungkar ken nilibnaus. Adda iti kalapaw, nana. Di na kaya ti rumwar. Agsangsangit latan ti araramidon na. Ay, kaasimot. Da kayo man kit di ti makisarita ken kuana, nana. Ay wunyo. Nasayaat mo't adda kayo. Adda katulungak amang bagbaga ken kuana. Sigay, agina na akbiyay. Takasaritak to nilibnaus. Sige, nana. Haken, mabitlang tayalaan kayo iti inuman nyo adanom. Tanay, nabannog kayo asimang at dito ayan may. Wan balasang kaw. Saan arumbang agsangsangit kalatan akas ka? Saan narumbang adadaulam ti salun at mau? Di mo baybayan ti bagay. Naglagipam asaan amat maturog ti Diyos. Kat isunto ti mang singer kadagiti dakas at tao. Italag mo amin iti Diyos. Balasang. Kat saan mo abaybayan, di bagay? Ala, husto daytan basang. Husto kumaan. Kat baliwam ti mangrugay. Di rumba ngagnanayon, ngagsangsangit kalatan. Ay na. Naimbag lakit din. Taado tinagango asang-sanga ti kayo. Iso, ti pinidpirot ko apagtunguta. Libnaus. Hoy, Libnaus. Nakamut talang kamutlatan dita. Anya manan ti pampanunutam. Alang road. Agtugtugaw kalatan dita. Sige ay. Kainak nga road agluto. Ang mga mabisin kan. Libnaus. Umay kan tain tamanganan. Itay pa'y anak katugaw ka dito'y sirok to'y dakkel akayaw. Anya ka diti pampanunutam. Ala, oh my God, tain tamanganan. Nakaluto akon. Saan nakamangan, auntie? Ay saan mabalin Oh my God, kitdain. Amangan no agsakit ka no kastalaang. Nakalpasan ti panangan ta. Inakaglaba ija karayan. Ilabak dagiti namurngan ta. Ala, oh my God. Intakit di manang. Napanan naglaban ni Auntie Ursula. Sabagay. Pwede natin bagbagata kanina na Junisha. Saan arumbang adadaulag ti bagay? Kat ikamang ko amin amarikrit na asaam kaniliday. Iti Diyos. Diyos ko. Tulungan na. Amang lipat, iti napalabas.
Katulungan na, Amang Rocky. Katsikan ti makamu kadagiti kriminal. Dagiti dakas at at tao. Sikan ti mangdusa katangkwada. Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Tulungan na ko. Apay nga da ka, Chayaw? Pinanlubusan nak ni Senyorito Alex, hindi nagpakada ak. Takayat ko tagpaluto kan ka iti ginataan nga aba. Ha? Naimimas nga min tiluto, Marcel. Kayat ko ti aglutaw, ngam nagatal tilutaw. Day talaga yam. Mala, tulungan nak nga raw, tapno mabibay. Wano saan? Umay ka ni Jay farmhouse. Ta ijay tang aglutaw. Tapno adda kadwa ni Senyorito Alex. Pinanawak ngamin nagmaymay sa. Sa bagay, saanin nga gawid ni Senyora Lorna? Tamangan ka nung ijay kataltalunan. Ibalbalunan nga may ni Manang Rita. Sige. Umay ka nga roda ni Jay farmhouse. Tapno makaluto tan. Kat inton makaluto ta. Mapan mo matlaparaman anda Senyora Lorna ijay talon. Sige nga raw. Auntie Ursula, naglantak iti kamuti kan sa ba? Amok amabisin ka anaga po iti karayan, naglaba iti morang ta. Umay kan tagmerinda ka. Adamotan inlutok at siya Ha? Amok anabanog kayo, kan mabisin kayo. Isungag merinda kayon. Libnaus? Wan, auntie, nag-aamiri sa kon. Kat kayat ko ti mga barwanan. Sige, auntie, ang narindata. Ay, libnaus. Ay, kastaa. Mangan ka. Ay, libnaus. Kayat ko amaamuan ti si bubukal na napasamak. Wano, ti kabibiyag mo. Mabalin ka di nga isalaysay mo ita kanyak? Adda ka di mabalin nyo iti biyag? Nakurapay kami laang, auntie. Ti apong ko o bakat tinadakkelak. Taagpadan api musay tinaganak ko. Ti apong ko o bakat. Kat may sa trabahador iti asyenda Liberio. Nabayagan ang nagpapaay iti asyenda. Ubing pay iti. Ay, kasta ka day. Anya tinagan ti apong mo. Amangan mo am-amaw. Victoria, auntie. Victoria? Agoray ka. Adda amok iday nga agnagan iti Victoria. Adayaw ti balay na. Iti bangir ti bantay iti daya. Juan, iso. No kasta? Apo ko na ka ni bakit Victoria? Juan, auntie. Ay, kat ti asawam ngay. Anya tinagan na. Naku nam, amay samot laang at trabahador iti asyenda. Ibagam tinagan na. Amangan no am-amaw. Juvilarde. Ha? Juvilarde? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na dinggan, ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Pinapalabas, iti panagsublin ti lagip ni Libnos. Dinamag ni Ursula no anya ti pudno anagan na, ket imbaga na akrisanta. Nupay kasta. Kuna ni Ursula anasaysaya at no agtalinaed lata Libnos tiyawag na kenkwana, tapno makaliklik iti paggad. Saanen amang mangan ni Libnos gapu iti kinaliday na, ngem binagbagaan ni Ursula, kastametan nunana Junisha apagayam da.
Iti may sangal daw, iti panagmeriendada, dinamag ni Ursula noan niya ti kabibiyag dalibnos. Insalaysay namat daytoy, itagagayem, at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Lirio! Iti tanap! Nukasta. Apo nakagayam ni bakit Victoria. Wen, auntie. Hawan. Amok na ijay abakat. Ay na. Apo nakagayam. Akat ti asawam. Nakunam nga agtrab-trabaho iti asyenda. Anya tinagan na. Amangan no amaw. Jovilarde. Ha? Jovilarde? Jovilarde tinagan ti asawam? Wen, auntie. Ay, anya ti apelyido na? Jovilarde Bautista, tinagan ti asawak, auntie. Ay? Jak gayam am-am libnaws. Jovilarde. Ay, adda malagip ko akas ta anagan. Ha? Ti anak day di Olivia Liberio. Jovilarde mo, tinagan na. Ha? Ang sayang. Tadya kung nakitkita day dyan nga obeng. Ta inagaw ididaduro ken baldo. Anya tinapasamak. Kayat ko idi nga ispalon day dyan nga ubeng. Gapo ta delikado ti biyag na. Gapo ta dakkel ti atap mi iti day di tatalways. Nga iso tinagpapatay kada Senyor Juanito. Anya. Kasla nang nangagkunday taabanag kada Jovilarde, kan apong Victoria. Wan, pudno. Dakkel ti atap mi iday. Ani Senyor Pedro tinangtambang kada Senyor Juanito. Katika kaiso na anak da iti pamilya. Inagaw da kanyak. Nga iso ti maladaga. Nga anak day di Senyorita Olivia. Inagaw da kanyak. Kalpasan na. Kinabildak. Kat pinapanaw dak iti Buenavista. Ha? Gapong iti butang ko. Pimanawak Hangam nagsubliak. Tapno amwag ti maipapan iti maladaga. Hangam awanan ijay. Ha? Kuna ni Senyora Lorna. Inpaampun da kano ijay syudad. Dayta tinao di adamag ko. Nga aging ga ita. Manon atawon tinaglabas. Awan pa'y damag ko iti dayjay nga ubeng. Anyan, nga ulpit da. Hangam nasaya at mutkit di daytangay naramid da. Tapno saan nga agbanag ang nakakaasi iti danada. Ta imposible nga ipatag da ti ubeng. Awan ngaming ti sabali ang napatag kadakwada. No di ni Alex nga apuda. Oh. Ni Alex ang nagbanag kadakas a tao. Na-impluensyaan iti lolo na ani Senyor Pedro. Ang amom libnos. Aging ga ita. Ikarkararag ko pa'y laang. Asapay la kumata na sayat a tao tinagbalinan ni Jovilarde. Nga anak day di Olivia. Katsapay la kuma. Tagkita kaming tumatlaang. Kat ibagak kan kwa na ti kinapudno. Ngamin, iso, ti kakaiso na nga agtawid iti asyenda ni Senyor Juanito. Agraman ti amin asa ni Juana. Sapay kumatag kita kayo pa'y, auntie. Wan, idaw-dawat kumot dayta, libnos. Ala, ituloy tantag merienda. Nagbaawon ti tiya nga insaganam. O, auntie. O, sige. Agmeriendatan. Katkalpasan nga. Agluto akon iti para malam. Amok ngamin ang nabambanog kayo. Ala, adtakin ka dayta. Kat, maragsa ka na.
tamangan kamutang. Wan, ante. Pudno ti kunayo. Saan arumbang adadaulak ti bagik. Mangruki akmanan. Lipatak ti napalabas. Kat sangwak ti masakbayan. Nasaya at launay, libnaw. Jubilarde, at datayo manen dito pagbukbukwalan iti daga. Di dapay lang amin di pa bulldozer. Tapno agsimpa da ito yadiso. Kat nalaklaka amulaan itinatang. Pwede ti trabaho tayo dito. Ay, makabanog ka talaga. Makauma dito eh. Nanguro na. Tadadag iti kayat na timang isikat iti biyag ta. Basta agsipot ka lang. Siputan dagiti sa balit ti panggip na. Ti sumungad. Ti lalaki amang busbusor kan ka. Bayam lang. Hoy! Apay ang kuskusilapan na ka. Siya ka diti ko naman kuskusilap kan ka. Saan ka man kuskusilapan ka? Naglawag ako kuskusilapan na. Kakatwa! Ikag iti an-anayan na da ito yata. Mabit lang! Di ka kumamat agkas na kapsat. Awan ti ura asino mang kalaban kan ka dito eh. Ha? Talaga? Gaputa ka butang dag dito eh. Ketap no at da ka butang dag iti kakatwa. Da ito'y pay. Ha? Lumaban ka! Takurot ka man! Pues, ipaikot isap-sap ulam. Saan mo ito makagunay? Dahito ipaya! Jubilante! Umayan dagiti pulis! Umaykan! Di mon gamdan ti agaramit iti madi. Tagsaan? Saan lalay tati sa grapag? Jubilante, bili ba ka talaga iti kinalaing mo ako mugtar? Nalaing ka iti pan nakilaban ah. Inabak mo di taga sabali a selda. Saan ang makakutin iti panangkugtar mo kenkwa na iti nabidwa? Jakayat nga ramiden ti kasjay. Hanggang tapnag sardengan. Pinaraman tapnag nakam. Kas iti pan nakapangulo tayo dito selda. Nakauy-uyo nga singab. Naglastupay. Nga may di kinarit na kay tilaban. Kat tinutupam. Nabak. Sipo di din. Mayatan ti pan nakilangan nakadatay ah. Adamat nagsayatan na ti panang tutup ko kenkwana. Di mang kurkurso na daken ka taga sabali a selda. Ang mga nuadada ka sa plano na. Masapula si putak amin agaraw na. Ang mga kinuntak na dagiti pada abalod. Kat dangranda ka. Nas ka na kanayon na nakasagana tayo. Ang mga nuuray da kayo akasilda. Ket iraman damat. Hawa na. Nas ka ngagsipot kayo. Ang mga numairaman kayo. Itay pinagururok dagiti kakadwak. Gamsanak pa ilangan makaturog. Pampanunutak ni Alex. Nabayag ako dito munti. Ngumjak latamay katigurakan ko na. Tunggal malagip ko. Kaslakayat kumat apatayan. Kinunak nga umdasen ti pan nakaputid ti saka na. Ti katukad ti baso na. Ngam. Umapapoy ti barokong ko itigurakan ko na. Hoy! Makitam dagiti kakadwak si Kalastog. Kanibos sa alamitan. Pangasim kabsat. Jakayat ti gulo. Sardengan na kuman. Takrot kamot gayam. Sini kakadwa. Pagtitinulungan tayo. Mabit lang. Jakayat ti gulo. Sardengan da kuman. Jubilante, inakayaban dagiti pulis. Pangasya. Jakayat ti gulo. Hoy! Anya nito? Anya ti mapaspasamak dito, yan? Pa. Subli kayo niti trabaho yo. Uwan, sir.
Pilarte. Sang katalyaw na ka di kalaban mo. Talaga gayam asan amamingga day tao ah. Si puta ma. Amang ano libatan na ka. Ha? Umasidag manin dito ayan ta. Kapsat, saan ka din nga inanawa na kandag iti pulis? Apay manin nga masidag ka dito ayan mi? Hoy! Saan ka nga sigurado, lastog? Gaputa sana may satyal daw. No kaya't mo tibiyag ang nariribo. Di na kiramraman. Hala, pumanaw kan dito eh. Agsublikan iti destino yo. Tanakarit ka talaga, ama! Di ka gaya mamingga. Hoy! Kaya't mo ka di pa iti makugtaran. Amangan no nasaksakit pa iti sumaruno akugtarnakan ka. Iso ang pumanaw kan dito eh. Kat di mon gamtan ti kumarit. Gaputa maabak ka lang. Nangagmuti ko na. Saan may akayat tiriribo? Ngam no pilitan na ka. Amangan mo day tabiyag mo ti makukaw. Maawatang. Auntie, kidaan niyo man na napitas dati binurda ka? Hey! Hey! Wow, libnos! Ay napintas! Saan ang nagbalew ti panagburdam? Nasayaat nga rod no kasta. Iti kasta, magatang lagta. Sayang mat, nasaan ang magatang? Magatang dayta! Nagpintas tupay! Hey! Kayat dagiti babbalasang dagiti burburdam apan nyo. Auntie, Iso kapintas ang lata ti agburdawang. Ay, makabandog at talaga si sumangat dito. Ayan yaw. Ay, nagadayo nga bang ti ayan ti kalapawiyaw. Naiput-putong. Ay, Ay na. Reklamo ka, reklamo. Mabanog ka nga umay ditoy. Hanggang kayat mong matlata ti umay ditoy. ay, wanda. Awan nga bang karabita kita nga daw. Akin, aginana ako ma. Iso nga imayak. Umayak maki-istorya kada kaya. Ayun gayam. Adain sangpot ko alamos. Ginatang ko. Kiniansong nga gisur-sur iti lamas. Ay nanana. Naggastos kayo pa'y laang. Sana bali Ala, ilutaw ta dito yak matin amangan. Ursula. ako kwa. Siya kung ti mangiluto iti lamas, nana. Muto yan, tayo nakiluto. Adaw ibasang. Sige nga rod. Umunagak pa dita kalapaw, tayo nakagluto. Sige, libnos. Kumusta nilibnaos, Ursula? Dimngag iti balakad takon kwa nanana. Ikarigatan na alipatan tinapalabas. Kat sanggun na kano ti masakbayan. Nasayat nga raw no kasta. Basta kanayon mulat ta apalagi paan. Katunggal agliday ay aywam nakaasim. Una na. Talaga akas tati ar-aramida. Awan kaday ti panggap na apumanaw dito'y punggaw. Awan mo tinaibagbagana. Ngam, sapay ko tadi na mapanunot dayta. Wala, talasay-saya at matlaang. No dito'y latan ti pagnaudan na. Nataltal ka dito. Ay, wala na. Pudno dayta. Sana balay. Tumulong akmaut amang bagbagakan ko na. Palagi pakmaut, Ursula. Ada ka man dito'y hardin, Alex.
Anya ka di ti pampanunutan. At ka di parikot mo, anak. Pampanunutek ni Jubilarde. Manon atawan tinaglabas, sipod na ibalod. Alex. Tatang, anya nga tanong sarong karak ejemonti. Ha? Saan nga taadakas no sarong karak? Saan, Barok? Sige. Sarong karam. Kuyugin ka. Kaano di kayat mo nga isa sarong karkan ko, ana? Inton bigat matlaeng, tatang. Sige. Isaganak nga rudan dagiti kawasta mo pa ni Jai. Alex, sigurado ka kadi iti dayta a plano? Wan lola, kayat ko asarong karan ni Jubilarde. O sige, sarong karam. Oh, jak mo. No anyan to, ti pagtungpalan ti isa sarong karmo, Alex. Abangan no aging gaita, kat kagurguran na ka. Ha? Kat amangan pa'y no anya ti aramidan na kan ka. No pa'y kasta, padasam asarong karan. Wan lola, inton bigat matlaeng. Agpasyudad kami kinitatan. Ay na, kumusta nga tamatan ni Jubilarde, senyora? Nabayagan at impaw, ti pan nakabalod na. Adun atawag, tinapalabas. Kasano nga tamutan ti biyag na iti pagbaludan? Nasa isaya aten ti kaadda na iti pagbaludan. Tapno agin na dayuda kan ni Alex. Pagayatak tiya dayo ni Jubilarde. Ha? Anya ti kayat yo asawang, senyora? Binayak nga ipanda iti adayo ni Jubilarde. Tapno saan da basta agkita kan ni Alex. Tapno maliklikan ti panagpinatay da. Katno pa'y nagbalbaliwan ni Alex. Agda nagaklata iti ipapanda iti syudad ti Manila. Tapno sarong karanda ni Jubilarde. Senyora? Sapay kuma, tawan tidakas ama pasamak. Sapay kuma. Alex, nakalugan tan ikipas kaguturo medya Manila. Sigurado ka kaditi na ito nga ramidan. Tatang, Sa bagay, padasan talaga nga sarungkaran. Kaya't kumata, kumustahan ti kasasad na. tatang, paraam tibos. Pasardengam tibos. Apay, Alex? Basta pasardengam, tadong sa agtan. Para! Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio. Iti tanap. Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!